INP Mizo Channel ngai thatu zong zong te inza in chipai le fek ule October ni somthum pathian ni ania dama in om theu kan be sei tun tum chu Myanmar chanchin langsar zual kan riat ang kanan soyanga min lo ngai thak sak le theu don nia October ni somni le pariat nimin pia zandar kuavel khan Salinchi Khopuya Township Police Station le Administrative Office chu RPG in voisom pathum ka ania sipai pathum thin midang som velin hliaman tuar Sakaing Township Miang Township le Yisachu Township a thingtlang khothen khachu nimin tu khan sual sipai ten an hal suar tuan le a arab thak thei khop mai indona chuak ti po om chuang lo ma se sual sipai te hian sualan chuar hrimani nimin tu khovar ma Jinglamdar level khan Miang Township le Yisachu Township in rina saing te khua an haltan phota an khomun thuma thena mun ni chu akang ral vek ni in we love Miang Pol tenan soi chumi nu jingda rukvel khan Yisachu Township tan pia chong khua an hal le a chanchin kan lak lai kha chuan in biak pona that lo wangin an chanchin chiang takin an la soi hlei theilo chutiang chuan Sakaing Township ma upin dongma sinmi khua te po dar ko chhovel khan an hal ta zelani azia lo thei khop mai Sakaing region Suibu district huam chunga hanlin piu khopui hlui mana kan soitak sipain an pan kan ti ta kha khang sipai ho kha October ni somni le palitlai khan PDF tenan lo boma sual sipai som ayatlem lawan thi ni in Suibu Defense Force SPDF te chuan nimin khanan soi Sakaing region palele yinma pin lam chanchin kha thu chiang zok om fia chhota zela ania rei deu to kan ti poin thilom dan an soi chian nakal zela ne awangin kan soi vele don nia October ni somni le pakhata tanga ni somni le pasari thleng khan pale township le yinma pin township lama hian indona achuak na sa a sual sipai lam chuan leilam ba ka thona an hmang na sa hle ni chutianga nasataka an norawang chuan PDF le civilian thi hi mi somni le pasari layan ni to ni in nimin khan RFA chuan suya chung mi te chu hetiang hian ni mani October ni somni le panga pale township phalan pin khobula civil government office an ka nu khan civilian ruang som pakhat charani a Yenma pin township sui hlan khua an lu chil tumin civil mi som tha an ni le boka pia u khua mai che pani tha an ni bok tin in dawna muala PDF pan in ramtan nu na an hlan bokani phalan pin khobula ruang som pakhatan charte jinga then khachu a hal lumemo an tha nu hale mo ani ngeya PDF an ni nge ni lo po a thliar hlei thei to lo nia soi ani bok Makui region Yisachu lama hian sual sipai ten khuan hal na sa hle maya nimin tuk dariat le minute somli vela tang khan sainte khua tan pia chong khua le mi mahla khua te an hal chhota zela chhun lai vel kha chuan mi mahla khua po akhopumin akang ral ni inan soi inza le somthum vel omna sainte khua nichina kan soita kha in some movel ala ding ni in chonulam khan an soya tan pia chong khua hi in zathum le somnga vel omna ni in za vel akang ralbok heng khua te civilian tangkhang te chan chuan tumna lama PDF pakhat chu aboral ni in report pe tu chuan soya midang pani in ral thuam lena wangin hliaman tuar ni in asoi bok heng lama hian sual sipai somnga vel nimin pi azan khan an riak to a nimin tu katang khan chutiang chuan an cheta ni Sainte khua hian October ni somni le pali khan NUG mingin sikulan din tana tan pia chong khua po nimin pia October ni somni le pariat khan sikul din tran antum ve boka mi malha khua hian nimin tlai khan PDF te le sual sipai te anin kap chhun zom ngal nia soyani a thu chiang jok ngai chan me kani mani October ni somni le pasari khan Makui region Trilin Township than pin kung khua halani to a
chen na in som nga le pariat akang ral ni in nimin khanan soi ve le bok kho hal tu te chu kan ko khopuya om mun khuar thin khala ya zanga le som nga na noya sipai le an lam tang piuso tri te ni an soi hemini epo ama de october ni som ni le paruke mo hian in do na chuak na sa niang sipai le an lam tang piuso tri te an vayin som thum chuang an thia chung ho po chu civilian in an hal lain an hal nan hlom ni in pdf lam chuan an soi bok october ni som ni le pakua nimin tuk dar kwa vel khan paku region pongtre township a madain kholamatanga pongtre khopui lam panakal sual sipai bai ka vei wak te chu pdf ten bom ne nan lo beya sipai palian thi october ni som ni le pariat nimin pia khan mandalay region sinku township a thi chin tong khwa a sipai ne na mi report mang dalan niangai phu e anti le an kholalata na sipai nan ruat tingwin te chu pdf te chet vel dan sipai ne na an report awangin pdf laminan mana thilom dan an chian nuwa an kap hlum october ni somni le pariat lai thau khan mandalay region sinkain township a palei khopui rail station bula dalan ming thang tak kau yu phung cho anti po palei pdf tenan kap hlum to bok karen state ja nc township a battalion thum khamaya zathum le somnga le pariat zali le somthum le pahni na le khalaya zanhi le somriat le palina atang te in sipai panga an cdm a an ele in tul poimo ngai tu sakni in thatakin an omani hetiang hi akhat tokin a om rengani tin sian state le karen ni state in rina phekhung township a phekhung pdf te hena sipai pakhat atlan lut vele to bok mani october ni somni le parukhan asia road anti mai queen chian kung pongkoya mi pui vei wak te hne na tanga text lo in ti khon thin sual sipai te chu knla le an lam tang pdf te nan kap boka sipai pathum ka hlum ni in silai pali lak sakan ni october ni somni le pariat nimin pia khan knu brigade 6 ramchan chunga chai dung police camp chu knla le an thian te nan kapa ral thuaman lak sak nual ni in knla lam tang dona army te nan soi an soidan chuan ke man lu chila minute some mo chung vel lekin an latamai ani oma sipai pali an thia midang parukin hliam an tur kema hian sipai an lo tam lo hrim te po anga tin kem lu chil hi a ol ai lo ve hle boka an ti tha thei khop mai g3 silai paruk amu kat som pakhat g4 silai le ral thuam dang an la nolani myanmar hi hetia an rama boita e mawang hian ram chunga na awanga thilman atau chak em mai boka thalai tam tak na nei lovin an om mai chu chuan ram danga in hlo fa kal chhuwa tul ti na asiama tun malam ai ma in ram dang kal tum hi an tam ta hle ni kol ho chu da thaila chin mi te zinga po ram dang malaysia singapore china le dubai tiang chi lama kal tum hi ni tinan om renga hemi na ngong chu ram dang kal chuana passport boy pui tu ten suman lo la hem mai hi ni tun hnaya an soidan phei chuan passport an control an strict awangin ram dang kal du passport pakhat siam nan myanmar poisa cheng no ilia tanga no rukvel angai ta hialani minong hlanan ram danga kaltum te hi tun ma aya uluk de uzo ka cheka control de wan ngai alo ti awang hian hetiang hian an strict thar le ta ani bera passport siam na lama thok tu te tan thilrem chang tak ani ve thungang chu amuna omte nan soidan chuan rengun khopui home minister office ma a ni tin mai jinglamda rukvela tanga tlai thlengin mi za chuang passport siam du hi anin tlar renga chu ni tina mu tura om nld hun lai kha chuan passport siam na hi cheng sing thum li vele mo ani thina in thlau takani hi passport siam tura an strict dan vel hi chu a chip chiarin soi to lo mai la suman pek lo chuan ati theilo ani bermai myanmar mi puite thu nei na chu saktu commander in chief general min ong hlana chuan ram president ni atum ni in
thua thang le tatlat mai tun ma atanga alo beise le a OMM ram ruai tu president ni atum nge ni in thuan riati Nikkei Asia chuan nimin kha na soya amak khan lova nga yang ro pui du na hi mi ringa apet tlata kan rem chandan thevin kan tilang thina ni maya minong hla na hian thi sen chua sual chua ponglak atum hi athiam lo na chuni ve mai mi te hne na voi khat ma soi chuak dot lo ma se minong hla na hian president ni hi a be se tlata chu chu tun thleng hian aril ruwa ala da reng president ni ngei dan tur kong azong khrim don ni in a chan chin thretu a hnai vaya mi te hne na tangin thu kan dong ani ti in Nikkei Asia chuan a soi tuna hian sipai lamtang party USDP hian nakum sang ni le som ni le pathum general election thlen ma in minong lana din mun so nge tumin thil anti ve meka chuwangin president ni atum hi a hlo thling mai theiani ti in Nikkei Asia chuan a comment tel boka tuna hi chuan USDP party hi general hlui khinji ena kai khoi meka sipai council hian USDP party chunga sipai le sarkar na thok pensioner tam takte chu party nominee emo campaigner ta nemo man tumin thil aboi pui chhomek ni in a soibok tun din muna sipai council chakna chu thlo na hi ni tamaya PDF lamla hian thlo na ka thak na hi duangin an nei thei ri mang silova an chet chiat pha don ni na lang tlat mai sipai lamla chuan kan soi to tak ang khan thona ka masak phot antum zel ni te soi ani le ngala chuwangin thona tui hi apoimo hle ni the action network huai hotin ramrang sanga Myanmar ram ta na thanem ngai pol engemaw sa chuan thona tui an zor zel ti top turin president Biden an ngen vele ta a thona tui a omlo miau chuan thona pon mang thei don lo ani ve moi bok taka apoimo hle ni news masa kan soitak ang khan minong lana sipai council chuan ASEAN 5 statement chu apom lo thu asoya mani October ni somni le pasaria ASEAN foreign minister te in mu khom na Malaysian foreign minister chuan NUG le NUCC te ne na in biak na nei le NUG in tun ma atanga alo rot thin humanitarian aid chungchang ngai tu na forum kalpui tura ati kha an sarkar in a thlop thua soya Malaysia hi tun thleng hian sipai council lam om dan hi a ei lo hlea NUG lam a sai chara ma se pol ho ti na fam chu an du dan ala tlang thei bik lovani kan ma November ni som pakhat khian Phnom Penh khopuya ASEAN thruai tu te anin mukhom lenga chuta chuan Malaysia sarkar rotna po telin member tinte rotna an soi ho le ang October ni somni le pariat nimin pia khachuan ramchung mun rang ranga sual sipai som sari chuang an thi ni in NUG chuan a soya nidang ai chuan thi hi an pung le hret ni na lang khati zong kha tun tumata na Myanmar lam chanchin langsar zual kanan soi thei chu ni a atok thengamin lo ngai thak sakthina wangin INP mizo channel ngai thathin tu te in za chunga kan lom tak sete